Siyajabula sokhona isandla senkosi umfundisi. In the Bankilu. Siyajabula kakhulu sizizwa sithobekile baba. Mhlali suthi yolondaba mfowethu nje basibekile nje. Niyalwazi udaba inkosi olimbusisa. Ukuphakama kwami mawube kuhle konke. Ngisacela logoqile umfana wakwamncwango isibongo ngokusabatha ngikhona lapha ekhaya. Ekhaya kithi ke kungapha ngaseNewcastle. Sondelani ngiyacela ukuphakama ngokuthunywa. Ngithunyiwe kwathiwa njengoba sila umfowethu okuyena obhekini nabasha lapha ekhaya, umfowethu Ntsele akekho namhlanje ngokuthatha umsebenzi. Bangicelileke kuba ngamukele izihambeli zethu. Ngokukhethekile ngicela ukwamukela umfundisi oyisandla senkosi njengoba umshumayeli besho. Ngicela ukwamukela abashumayeli abasihambele nakuyibona ababheka umsebenzi kaNkuluNkulu wenabathu. Ngicela ukwamukela nokubingelela kumkhokheli wakho lapha ekhaya nomshumayeli egameni lenkosi uNyazi lezo. Ngoba silapha bantwana benkosi kuthina esibancane ngoba kuthiwa inkonzo yenabasha. Akukho okudlula amazwi engake ngawezwa ngenye imini ekhulunywa inkosi yamaNazaretha uthingo lenkosazana. Inkosi yamaNazaretha ngelela nguthingo lenkosazana ithi kwake kwenzeka uma ngaphosisi kwakhona lapha eGoli ekuthuthukeni. Kwenzeka kukhona insizwa ethize mhlawumbe yayixaka usizi ke njoba sinophila. Lensizwa lena kwaba khona ukuphushana okuye kwenzeka eManazarethini uma befisa ukuya kuShembe befisa ukunikela esihlalweni. Lensizwa ithi inkosi yamaNazaretha uthingo lenkosazane yagcina isiphendla indawo yazi yagcina seyithikameza noma isithintana nomfundisi walelibandla. Inkosi yamaNazaretha ngenhlanhla ke umfundisi wayidlulisa lensizwa ngoba vele yayikhombisa ukuthi kukhona into ekhona embi sike siyenze siyintsha. Masikhuzwa sithi size kuShembe sizile kumuntu. Umgcotshwa uyisandla so noma uyiso lenkosi.
lensizwa ithi inkosi yamaNazaretha yathi ma isithola ke mhlambe ngizothi siqalekiso noma ngizothi inhlanhla noma isibusiso kangazi sokuthi ifike kumnikazi wezinto zonke inkosi uthi ngo lensizwa mayifika yabika naye ijabula ukuthi awungafika uNkulunkulu oyingcwele kodwa mayisibika yathi inkosi uthi ngo wathi lensizwa izocela umsebenzi ayuthole yayisithi inkosi uthi ngo lamakhosazana yathi lalela ke mfana wami yathi uyibonile into ayenza lapha yathi inkosi yamaNazaretha ngikubonile uphushe waze waphusha umfundisi yayisithi inkosi lalela ke mntana mawufisa ukuthi uthole umsebenzi usebenze wohlonipha nathi ngoba silapha abantwana benkosi ilokho enguphakamisayo ukuthi insizwa noma umuntu omusha asibe nayo inhlonipho noma sukuma sikhuluma siwahloniphe amazwi avelile kubashumayeli ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uhambe kanjani nokuhlonipha ngoba khona indaba ethi konke okwenzayo uzenzela wena uma mhlawumbe ungahloniphi mhlawumbe lokho akuzukumthinta lo ngamhloniphile kodwa kuzokuthikameza impilo yakho uthi ingaqhubeki ngoba uma silapha sizofunda kumele sifunde siphase ngalokho esikufundileyo ngixolisa ukuba mude kodwa bekuthiwe angamukele abantwana ngamukele nabagcotshwa bethu siyacela ke zinsizwa ukuthi ngoba sekungakunina nibambe kuze kubuyele ngakuba kobaba inkosi ke busenezelo ngiyabonga Thixo wami sukuma nolukhetho inyazi lezulu amen lo sukumile usibusiso wakamdletshe evukani Thimpela amen ukuzala ukuzelula kaze abazali bathini ngami kaze abazali bathini ngawe leyo i-test or i-homework ngithi umuntu akake omncane nje akake zibuza ukuthi kaze abazali bathini ngami uthi mawulele ebusuku ucabanga ukuthi kaze abazali bathini ngami ngelinye ilanga mangihamba ngihlangana nomunye usisi nje ongekho kuleli bandla uthi kanti uyinhlasuthi ngithi yebo uthi kanti indaba yenithini vele sengithi mina ngani uthi ngelinye ilanga sivelelwa inkinga ubhuto lama mina usekhunjulwa inkosi ube usiyadlula emhlabeni sesiyazama ukumvusa lutho ukuvuka sethi sagive up nje ukuthi hayi ngeke savuka sengithi mina indaba engaka wangixoxa indaba ehlungu akakwenze njani uthi bana ngiza le ndaba uthi emva kwesikhathi waphaphama uthi ekuphaphameni kwakhe wasesixoxela ukuthi ohambeni lwakhe
ube sehlangana nendoda uyisho kanjalo uthi le ndoda ibifaka umjimba omhlophe uthi le ndoda ibifaka isigqoko esimnyama uthi mangihamba njalo ngoba ngibonela kude kahle kahle ngiyakuyona ngiapproach ngiyakuyona uthi mangifika mangihamba endleleni yami bona bangikhwebayo ngemuva bathi umzala wakho uyakhala mina ngaleso sikhathi ngiyaqhubeka ngiyahamba kuthi umzala wakho uyakhala ngemuva mina ngiyahamba ngaleso sikhathi uthi ngithema ngifika phambi kwakhe uthi wayesethi tanami sesishayile isikhathi sakho kodwa kunesililo esikhalayo ngemuva sithi lesililo kaze ngizoba yini emhlabeni ngoba bengithembele kuyona lengane iye bisebenza iye ibiyodla lekhaya ngoba isihambile sengizoba yini uthi ngalawo mazwi sesingabe sesiyona ukube siyamthatha lo mntwana ngcono sikuphindele emuva ubuyele kubazali bakho uhambe uyobondle kwenzele ngoba manje abazali bakho bayakhala ngisacela nje ongakwazi ungisheshisela engifundisele lapha emthandazweni wesabatha u40 kuphela nje u40 uthi ngalawo mazwi siyakujikisa mntanami uthi ngaleso sikhathi wasephaphama okusayitholisa ngangifundela lalela kahle ndodana yami ukuhlonipha uyise nonyoko kwandisa izinsuku zakho zokuphila emhlabeni itheqa leyade ngisukuma ukuzala ukuzelula abazali bami kaze bathini ngami abazali bakwazi bathini ngawe uma usebenza ngeke uhlulo ukuthi mzali ngoba noma ngabe uthi umzali wakho ume kahle kodwa nje ukuthi mzali ngoba nami ngiyasebenza kodwa impuphu ngicela ukuyithenga uma kunomsebenzi ngeke uhlulo ukuthi i-courtroom ngicela ukuyithenga amarasa awu5 ngicela ukuwathenga usebenza kahle ngicela ungandi kakhulu inkonzo akuyona kamdletshe kodwa kuthiwe yena abasho inkosi kubusise nikuzwile amen Iyalikhetha unyazi lwezulu Banazaretha ingcwele loguqile umfana wakwaMotha ngapha intabeni zaseDumbe mfundisi ongiphethe umfundisi uSimelana mshumayeli ongiphethe umshumayeli uNkosi emzini waseNkosi yeza Thempela umzwa kithi simenyiwa ibonga Nkosi Banazaretha ingcwele ngiyagijima phanga umbuso wezulu Zinsizwa sisendaba enkulu indaba yonyazi lwezulu ayibonga Nkosi
Uma uguqela bekufuze ngathi ubungaguqa ngenkulu inhlonipho nangokuyithoba ngiyacela ushemba hlalo lemini la. Ngingayikhuluma indaba yakithi ngoba mina ngumuntu wasemhlabeni ngikhuluma indaba kaShembe kuphela. Manazaretha leShembe sihlangene ngayo uNkulunkulu. Sihlala laphezulu laseBalfour nezinye insizwa kuthi ngelinye ilanga uma sihleli sizinsizwa ikaBombela zayiqeda nje kufaka iphalisha emlonyeni ithema isaqeda kulifaka emlonyeni yayisiyakhala ifoni yakhala kulensizwa komkhulu kwathiwa mkhulu phuthumani nize emzini othile kunenkinga umuntu wakhona akasalala uhlushwa izilwana ayibonkosi. Zase ziyasukuma sesibathathu kwakuyimi kwinsizwa kwamkhulu kwinsizwa kwakhumala ezweni lakithi eDumba. Zase ziyasukumeka abamkhulu zama ngeenyawo zahombzela zathi ho. Yayisithi leyo omkhulu hayi madoda njengoba siqeda ukudla inkukhu benganjani sithatha amafutha siwafaka emlonyeni wethu bese siphuma sihamba siyoqoba ledimoni ethiwa siye kulo. Sathi thina mhlobo bezivale. Yayisiwakhipha lensizwa sakhotha sathi Shembe sicela ukubulala le nkukhu siqeda kudla inyasibezulu sesiyaphuma Nkosi yomsana nesethembiso sicela ukuthi uphume nathi masifika kulo mzi lingasehluli idimoni kodwa Shembe sehluli idimoni ayibonkosi. Saphuma Manazaretha sabheka khona sathi masifika sisesangweni sasesimemeza lo Shembe ehlangene ngaye samemeza sathi Shembe sicela uzungashiyi masigena phakathi kwalomuzi bese ungena nathi sasayinikela khona sathi masifika phakathi kwalomuzi sabika ubaba mkhulu sabika elangeni sabika enyangeni yezulu sabika othingweni sabika lenyazwe yezulu sasesiphuma sihamba sithema siphuma sihamba ngakusasa yayisiya California lensizwa komkhulu ithi hayi mina ngifisa ukwazi ukuthi benze ngani phakathi kwalomzi ngoba le nto ebekade yenzeka ayiphindanga yenzeka phakathi komzi wakithi. Sinalo Shembe njalo Manazaretha kodwa insizwa zakithi bekufuze ngathi le nto singayiphatha kahle siphathe ngenhlonipho. Indaba kaShembe insizwa zezulu ifragile ngesingisi. Indaba kaShembe imfuna umuntu obuyafana nami aboyathi nginsizwa mina. Zinsizwa zezulu ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu asiphe inhlonipho. Singagijimi. Sihamba ibanga esibekele. Inkosi ibusise ngizwile. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhlenge unyazi lwezulu amen. Sobe sihleze kumkhonza ayo usithembiso ngwakwamchunu ezweni lasenquthu amen. Kodwa ngokuzama iphalishi uShembe usithathile wasibeka ezweni laseBalfour amen. Hlobo enhleze kumkhonza uThixo ngizoba mde kakhulu inkonzo kuthiwe yensizwa. Ngizocela nje ukushaya intshumayelo ibe yinye noma zibe mbili ngokuvunyelwa uShembe amen. Akholwa uShembe uyawathanda amaNazaretha amen. Unokhuluma uhlale ekhuluma inkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu ukuthi la ngicela ukuthi makholwa ibandla libuyele emthethweni omdala amen. Uma lisho njalo unyazi lusuke lizama ukwakha thina noma lisuke lizama ukubuyisela thina kuloko kwakuyikho endulo kodwa saye thina bese sifuna ukuyiphatha siphunyuwe esandleni sikaShembe. Bese ngonyaka ophelile saba nayo insizwa yakamotha. Uma sisekwandeni kuyisonto sisizwa izimpepho silindile ethempelini kunensizwa ehleli lapha ethempelini ilokhu ikhuluma imemeza ithe weManazaretha mina ngafa ngaphinde ngavuka. Ithi ngaphinde ngafa kwesibili ngavuka akekho inakile lensizwa yilokhu waphinda lamagama ilokhu waphinda ngase ngisondela ngeza kuyo ngathi insizwa umufa kokuqala noma uthi wafa wavuka waphinde wafa wavuka yini kwenzakalani. Ithi lensizwa ungwakabani ngithi ngwakwamchunu mina. Ithi lalela ke maqingwane ngulandise. Ithi angeke ngulandise ukuthi ekufeni kwami ngafa kanjani kodwa ngizokulandisa ngento engayibona ngale. Ithi lalela ekufeni kwami before ngizofa waqala wafa umama ongizalayo uma kushona umama ongizalayo sasisola ngokwazi ukuthi umakhelwane uyaphatha. Ithi sasisola sasibona ukuthi umama uhambele isandla sikamakhelwane uthi sasithatha isinqumo ekhaya ngoba yini imdala ngase ngithi asikangeke makhelwane ngoba umakhelwane uyasibulala. Ithi lensizwa wathi mayisengidlulile umama emhlabeni kwasekuba iminyaka ngase ngimlandela. Ithi ngathi uma ngimlandela uma ngifika ngale uthi ngathi ngasengiqhamukeleza leli green uthi uma ngifeyile lize lihlaza kamnandi uthi ngawo ngasibona isiqoqo sabantu siseli lapha.
uthi ngase ngisondela ithi le ndoda ngahamba ngase ngafika kubo ithi ngathi uma sengizofika seseduze sengikwazi nokubona ukuthi obani uthi ngangibona ukuthi amakhetha kithi uthi kodwa ngabe sengibona umuntu ohleli yedwa ngapha eceleni uthi ngase ngibheka kuye uthi ngathi uma ngibheka ngase ngibona ukuthi umama ongizalayo uhleli yedwa umndeni uhleli ngapha uthi umama njobe ehleli lapha ubheke phansi ngabhekile phezulu ukhombisa ukuba nosizo olukhulu kakhulu uthi wathi mayavusa ikhanda umama wayesengibona uthi wayeseza kimi uthi ngalesikhathi eza kimi uphethe imvubu uze uyagijima uyahalazela ngiyabona ukuthi uzongishaya uthi la ngishaya uvalo ngafisa ukubaleka kodwa ngabambeka uthi khona lapho kwehle isivalo iroller door abanye bathi lezi valo segaraji uthi safike sathi kheqe uthi sasihlukaniswa umama waba ngale mina ngaba ngapha uthi kodwa kubuhlungu umama wesiphakamisa lesivalo ngibona ukuthi mayengaphuma uzongibulala ngenduku uthi kwathi kusenjalo uthi mkhulu la siyakhona uma ubhekele ukwelinyizwe waphenduka usukwenye indawo uthi ngangibheke esivalweni umama ngathi uma ngiphenduka ngase ngibona ihlalo zasezulwini uthi zazu4 unkosi umqalo wendlela ilanga inyanga yezulu uthingo uthi lesese oyifathi kwabunyazi lumilana ithi lensizwa maqingwane la siyakhona isibhakabhaka ngokusibona ngale ispeaker lesu ushambe mayekhuluma ukhuluma kancane noma awuqashephi uyamuzwa uthi bese khuluma ushambe wathi sibani ufuna la wathi baba bese ngihamba ngahlangana nomndeni kodwa umama behleli yedwa uthi umbonile umamakho ubephethe imvubu efuna ukushaya wathi yebo wayesethi ushembe lalela mntanami njengoba ubuyele emuva ngifuna ukuphathisa umbiko wokuthi hamba uyatshela wonke umuntu osemhlabeni ukuthi uma kuke kwafa umuntu kini nasenisola umuntu othile ngokuthi umbulele uthi solo siyasula kulowo muntu othakathile silotshwe kini njengoba ubona wakhe ngahlangane nomndeni ubanjwe yini ukuthi wathi mayeshona nasola umndeni uthi lasula kulo muntu wamthakathayo lathala kini uthi nje ukumbona ubefuna uzophathisa lokho ukuthi buyele emuva niyohlambululana lwamndeni ithethelelane ukuze iqala lakhe lizosula bese ngene emndenini bangaki namhlanje bangangenela abantu yithi ithi lensizwa yaflathela isisendleleni ebuyayo ithathi mesendleleni ebuyayo kwase kufika kuyo wathi ushembe sibanibani lalela ngikuphathisa nawo umyalezo emfuna ufika utshela amakholo onke uthi uma nisemhlanganweni insizwa umeke yamisa isho njalo lensizwa ithi uma ngabe insizwa usemhlanganweni ike yahamba yamisa inkosazana yaqala inamba uthi ngaleso sikhathi uqala inamba kuye uyasula umndeni wakho usule nomndeni wanenkosazana emhlanganweni bese kulothi isono kuwe mzukwana nihambe emhlabeni uthi wasibanibani wena washada nosibani ngelanga lokuthi emhlanganweni othile sensizwa sifuna ukushembe sinabakhifa bakithi emzulwini amen eyogcina insizwa ngiyacela maNazaretha makholwa senizobethela ngezansi insizwa inkonzo akusiya mkhulu kodwa ngenye imini ngapha esele seyisentrephu kulensizwa eyasobhizana lensizwa isifongo ngiyabanyangeni yake yasuka lensizwa yasobhizana izikhumbule ekhaya isebenza eThekwini yayisishaya isithupha ihayika ifuna ukuya ekhaya makholwa ngicela singahayiki makholwa uma ufuna ukuhamba sicela sisebenzise amatekisi bafowethu ukuhayika akulungile amen ukuhayika akuhlambulukile makholwa amen lensizwa yathi mayihayika isuka iyojoyina umgwaqo yathi mayifika yashaya isithupha wafika kwamitekisi kanti la ithethe phakathi kunenye insizwa udriver ngimbali insizwa bese kuba usisi zathi mayihambe lezi moto isingenile yahamba ikhontawo yahamba kancane kwase kuqhamuka imoto lencane iBhalo Taxi Association yashamalambo udriver sisemsebenzini wonkosi unyazi lezulu amen ake sivumelane ukuthi ushambe unyazi lezulu loNkulunkulu makholwa amen lensizwa ithi mayathi mayima leBhalo Taxi Association kwase khuluma udriver wequantum wathi bafethu seneziphuzo elikhulu ngalanshe emzileni orongi ngicela ukuthi nehle niyongena kuleya moto leyana ithi lensizwa sathi umaseta kwetha mina intombazane kwasuba lensizwa yesithathu ithi kodwa okwenzeka sathi masingena emotweni encane ithi wangena mina abafana nendawo kwasengena le enye insizwa intombazane enhlanzana ithi ngase ngibona lensizwa ukuthi ayishubile bafethu
ithi lensizwa yathi mayihamba imoto uma ifika isizojoyina u-N2 mawusuka ekuseni kumele ithathe u-right mayiye eThekwini ithi kodwa le moto encane yathi mayifika yathatha u-N2 yabheka ezansi engathi iza koStenga Mthunzini Mpangeni uthi yashona lapho ithi yahamba ibanga lencane kwase kuthiwa insizwa sakuzwa ukuthi ukhuluma isiXhosa ithi kokusiza ukuthi uthathe ucingo ufonele unkosikazi wakhe ekhaya umtshele ukuthi angeke usabuya yathi lensizwa awafethu ngichaza ukuthini ngisho njalo yayisisuka lehle ngaphambili yayisikhipha ikhanda yathiwa ithi lensizwa yakhipha ikhanda elivusa igazi ikhanda labantu laba abanebala elimhlophe laba bakithi kodwa abanebala elimhlophe ithi lensizwa yakhipha leli gazi ikhanda yayisilibeka la ekhanda lalensizwa yathi lalela wena uyabona nje masikuthatha namhlanje siyokwenza nje ithi lensizwa balibeka ikhanda lalensizwa lakini ithi gazi lalehla ngapha ithi ngithi ngiyayibuka lento ithi fonela unkosikazi wakho umtshela ukuthi angeke usabuye sisemsebenzini onyazi lwezulu amen ithi lensizwa bathi uma belibeka ikhanda la kwathi igazi uthi kwathi kusenjalo kwase kuma umkhokheli eskrinini sale moto le abayigibela ithi lo mkhokheli wayeseshona waqeda kudlula emhlabeni ithi kodwa wame eskrinini sale moto wathi mfana kaSibonibani eyakanyangweni lensizwa yathi mfana wanyangeni yilwa lempo ilwayo awukho wedwa mina nginawe noShobe sinawe ilwa ithi lensizwa ngathi ngizogibela ngase kufaka ifoto ngaphansi ifoto lokugeka ithi la ibutweni sasilwa masofe umathokethi bekhiphe lanto yokuchoka ngathi yenkomo yokuchoka inkomo uthi bangichoke ngayo ngilale idlule kuthokethi ithi wawubulala nje mayisedlulile athi umkhokheli mfana kaSibonibani ilwa ithi lensizwa ngalwa kakhulu yinde landaba zoyitha phezulu ithi salwa ithi imoto yahamba ibanga elide uthathi mayisiqedile uhamba yayisingena ehlathini ihlathini emnyama uthi leli hlathi ayisicisha amalayithi yayisihamba ngokumnyama ithi bathi mabefika ehlathini kunama-container phambili zasezinto ezinsizwa lalela kukhona isigora lapha kwathi esikhulu okusona esikade yonke lomsebenzi sasithi lalela Sibonibani nangomunye kwena umsebenzi kodwa lo muntu endleleni ubelwa kakhulu igazi lakhe liyashisa ungaqala umsebenzi ukuthi umpholisa kancane base bayibeka nendoda ithi le ndoda wabesa ngibekile isigole sesoqala umsebenzi ithi ngase ngikhuleka ngase ngithandaza ngithi thiwe lamakhosazana ngikhuluma ngendaba yangeCovid ithi thiwe lamakhosazana uma wena uNkulunkulu ngiyacela ukuthi nonyazi uma labeka uwesalweni futhi sengokufanelekile unyazi esalweni ngicela ukuthi wenze lento ezokwenziwa yilo muntu ingabe impumelelo uthi ngaso leso sikhathi sathi uma sibamba isigora sasesikipha ifoni sifuna ukungikhanyisa uthi sathi uma sikhanyisa waseqondana ilight laqondana nefoto uthi selikhanya ifoto uthi sasesithatha isigora sahletha sawara sasesibuza uthi hawu kanti uyiNazaretha wena uthi ngase ngiba nesibindi wathi ngiyiNazaretha ucabanga ukuthi leli khanda ngoba kunezinwele inyanga yezulu yabeka isandla ngaphinde ngabusisa tempelini ngase ngiyobhabhatizwa ucabanga ukuthi lento ufuna ukuyazi izokwenzeka wathi mfowethu mina nginavalo noma ungenzani ngoba nginoshembe angeke yenze lento ufuna ukuyenza ithi le ndoda yathi lalela ngifuna ukuxoxa indaba encane ithi nami ngangiyiNazaretha njengawe kodwa ngahlubuka etempelini njengoba sengisebenza lo msebenzi silwa namaNazaretha njalo la ndoda uthi kodwa wena lenhlanhla ngiyacela ukuthi lo msebenzi kumele ngwenze kuwe angeke ngwenze ngicela ukuthi mawuhamba la ngizokudedela ungaphuma ubhekele ngoba uphuma bhekale uzophinda uhlangane nabo bakuthathe bakubuyise ithi lalela uzophuma evale container ushone phansi uzohamba ehlathini uthi uzothi mawuvuka uvukele ngolezana hospital uyofuna uthola khona usizo nangempela lensizwa yaphuma ehlathini yathi mayivuka yavukele ngolezana hospital ngenxa ngashabu nasizo osibuse senekuzwini Ngiyakhetha unyazi lwezulu amen angeke ngisahlabelela umfana okhulumayo wakaMnisi eMpumalanga ngokusabatha usevumani la eGoli ngaphansi kaMkhokheli uMamkhize amen ngenxa yesikhathi ngizocela nje ukukhuluma indaba eyodwa nencwadi eyodwa ngizocela insizwa ingibambele ukuzihlabelelo u38 iqale evesini lesithathu ngicela sayitholile abakisithupha bantwana bakaNkulunkulu njengoba silapha asilahlekile sisemsebenzini kaShebe kukhona indoda lendoda eyithengisa umuzi wayo kodwa le ndoda yathi mawuthengisa lo muzi yathi mfowethu
ngiyakuthengisela lo muzi ngizoyikha kancane kancane. Yathi lensizwa ngiyawuthengisa umuzi wami kodwa kula muzi wami kunento engayithengisi kunesipikili sami lapha endlini engithengisele sona. Lo muzi ngiyakuthengisela mfowethu njengoba ufuna ukuwuthenga kodwa isipikili sami ngengithengisele kaze sathi isipikili sinje. Jobulapha mntana uNkulunkulu mntana Shembe lesipikile sikwena senze njani? Joba uyiNazaretha wakhetha labo umNazaretha lesipikile sona siseleleni. Ushembe uNkulunkulu amen. Ishaya mfowethu. Awu 38 mfowethu. Ihlabelelo 38 ivesi lesithathu ihlabelelo ngezulu amahubo ngokuba nje wathi lapha asiphili ngokuba kukho ukuphila ebusweni bami oloko nyazi lwezulu Baba silapha sona imihla yonke ukona kwethu kuyasiphilasa ebusweni bokona kwami yazi njengoba silapha sona phambi konyazi umnikazi wesona ngokuba ububi bami udlula phezulu baba lobubi esibenzayo mihla namalanga uyadlula kushingele sesekhanda lakho sona imihla namalanga Njengomthwalo lesona senza mihla yonke namalanga yizona lezikusindayo yizona ezikwenza ukuthi wenze izinto eziphambene nesona isilonda zami siyawudula ngokuba wena jobulapha kunesilonda esingaphakathi kuwe ongafuni lesilonda okudlula kusona siphumise obovu ngenxa yokubola isiningi baba amen Thoba silapha bheka lesipikile sikwena bheka lesilonda wena ufuna ukuthi uphume kusona Shemba kusisa amazwi wakhe amen Ngiyakhetha unyawo phezulu. Phambi kwenu benkosi. Unkosana yakaZulu kaNongoma eManhlanhla Thempeli. Umntwana osemncane. Nami ngithathe isibindi ngiphakame ngoba kuthiwa inkonzo entsha. Ngase ngithatha lesi sibindi ngathi Shembe osemakhosi banami yaphezulu. Kungenye imini inkosana yakaNzuza iyakhuluma ithi bashiya inkosi emlindweni bahambe itrip babheke olwandle bayobhukuda abefika olwandle lenkosana yakaNzuza ihamba nenkosana ngisana nenkosana ethi eyakabani bafika olwandle babhukuda ngaleli sabatha abantwana benkosi babebhukuda ngesabatha olwandle ulwandle lasethana ke abantwana benkosi ungathi ubhukuda la uyithola usule phakathi nendawo bathe babebhukuda abantwana benkosi
labathatha ulwandle la hamba nabo laba salapho ongakhona khona ukubuyela emuva ungasekhona futhi nokuya phambili usungasazi na ukuthi uzokwenza njani uthi lo mfana wakhala ngoShembe abantwana benkosi ethi Shembe ngiyafa Nkosi amakhosi ngilekelele Shembe yebala uShembe abantwana benkosi wamlekelela ngoba bathemba bekhalithela lo mfana ngapha eceleni kumele ukukhala ngoma wakhe jawe ma ngiyafa uthe njalo lo mfana wakazuza ethola usizo uShembe mbone abantwana benkosi ebathatha abafana bakhiphe ulwandle khona kusenjalo behambe bobika abantwana benkosi bebheke khona le emlindweni babefika emlindweni befike bebiya kuShembe inkosi cishe safa nyalo lezulu siyabonga Nkosi amakhosi ngoba ukwazi eShembe ngcono ukuthi usilekelele emaskala sikumemeza kwathi unyaze enye ilanga yonke abantwana benkosi ungesabatha akubhuda wenza lutho ngesabatha abantwana benkosi kungelinye ilanga umkhulu uShandu uthi kimi mzukulu uShembe ukuphila uShembe uyingubo yakho yombatha emhlabeni yombatha nasezulwini abantwana benkosi amen ngoba lo Shembe simkhwaza abantwana benkosi uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini amen acela Shembe ngane ukuthi usikhumbule sibantwana abancane ngoba sona sibona futhi sona singaboni abantwana benkosi akhulukazi into lesafundayo Nkosi amakhosi bakhumbule Shembe ongcwele ngoba Nkosi amakhosi ziningi inkinga efika uma usafunda Shembe ongcwele kuyenzeka ukuthi ufundile ubambe iblanket usathi uyobhala iphepha ungakhumbuli lutho acela uShembe ongcwele sikhumbule sakho lesivikele esiphunembeza ukuthi simsabe uShembe sisabe nesabatha likaNkulunkulu sikwazi ukugcina imithetho kaShembe akasibekela nabantwana benkosi amen uShembe uNkulunkulu uShembe ukuphila emhlabeni nasezulwini siyacela ukuthi sabenzeni kaShembe wazongekhala abantwana benkosi Nkosi busenikizweni Siyabonga sokunamba newashi selifike khona siyaxolisa besizama khona ukuthi impela 11 ungadluli noma ungashayi cha siyajabula nizamile ukuyiphatha kahle siyabonga Inkosi izimbusise besibadonsile ngendlebe babumfundisi ukuthi bakuthiwa libe linye ivesi alibe linye makuthiwa sinendedelana ngoba lokhu esithi kwenzeni la ikhona sikhumbula uOctober nakuJuly nenze khona siyazi ukuthi bazali bagcotshwa maningi amaqembu akhona ebandleni anamagama ababizana ngawo khona isizwe zevangeli khona abagqumbi bevangeli asazi ukuthi ke ukuphathwa kwabo kuqalaphi ukugcinaphi uma behamba suke behamba nobani omdala nomgcotshwa ozobakhomba indlela okuyiyo manje ke labantu abahamba bodwa bayavama mase kunenkonzo yololu hlobo bese kuyavuka ukuthi bona bahamba bodwa abahambi nomuntu omdala abahambi nomgcotshwa kuleli bandla ikwazi inhlalo ukuthi ukuhamba yodwa ingenawo umgcotshwa futhi nomgcotshwa uhamba nabo akube umgcotshwa okhuliseke kahle futhi wayiqonda indaba okuhamba kwala ekhaya kungabe umgcotshwa ngegama ofika songa izandla abafana bagila imkhuba bidla abantu babhidla abantu ayithulele aqhamuke seyibusisa inkonzo funeka amabeganga sukumela leso sikhathi ethi akwenziwa lokho bafowethu siyezwana sifuna indlela yala ekhaya ibuyele ekuhlelekeni ukuhamba kwala ekhaya siyajabula ukuthi nizame kakhulu kodwa niqaphele ugijima nodwa bengekho abantu abadala phambi kwenu lizokhuzwa ubani ngeke nikhuzane nina futhi makuyinkonzo yofakazi ningakujwayeli ukuthi nize nivule incwadi ngoba phela incwadi zivulwa umuntu osuke enikezwe inkonzo ngezokala abantwana baNkulunkulu umuntu osuke enikezwe inkonzo ningakujwayeli ukuhamba nodwa funa bekukhona umuntu omdala ophambi kwenu ngoba anizukukhuzana ungenani
ngizohamba namagama nibiza ukuthi hayi wayishaya silwane nibizana ngezilwane wayishaya silwane nizibiza ngamabhubesi ukuthi hayi Vukadlomo awuyibhubesi mani kovala wona ibhubesi ibhubesi liyingozi kabi ibhubesi lolugada ezongiqhobozela ngelinye lake ibhubesi manje ke asifuni ukuthi uma ufika isikhathi sethu kuthiwa ukuthi kwanda abantu abangafundisekile nisixolele siyazi ukuthi kwabanye ayehla into esikhuluma kodwa yona sesikhulisile asikwazi kodwa khona ukusikhulisile lokho baba umfundisi sifi emaphethelweni inkonzo yena batsho nanokuthi niqonde ukuthi intsha esemthethweni lelibandla yinabatsho nahamba na ukhando kwakho uhambe nayo ukhwezelo wakho uJulayi ukhwezelo October kodwa unyazi lwazi nabatsho maNazaretha ngisho ungahamba ufike okhuluma uthi umuntu omusha lizokukhomba kunabatsho ngoba iyona ebusisiwe kuleli bandla kodwa ngenxa yenhliziyo engaphandle ayivumande bafowethu ukuphathwa ukuze nani kwazi ukuphatha kusasa uzophatha kanjani ungaphathwanga usibona sizama nje ngathi siyaphatha nathi kodwa phela akuphatha amakhambi lado ukhuluma ngawo makhelwane nathi siuphatha nje umsebenzi lesuphethe ngayo ingoba siphathiwe nathi uma uthi uvela nje ubuphatha usuphathwe nini wena uzophatha kanjani ukusasa ungaphathwanga wena nehlise nje abafowethu ilukuluku nehlise siyazi indlela esikhuliswa ngayo ayifani nemndeni ayisenabo abantu abadala kuselo gogo kuselo auntie kuselo mama futhi nabo sebeyanesaba futhi kwabona anisakwazi ukukhulisa ngendlela eyiyo manje nizoza nokuchwayiza la ngoba emakhaya niphuma kuwo niyachwayiza nezingqongqwa niphikiswa abazali ningayisabi ingane zenu uyitsheti noma ungangishaya ngamana uhambe nalawo madramas akho ungabathengi ngibulawe indlala kodwa ngeke kwenzeke lokhu la ekhaya ningadayisi ngoba izibulo beni ngenxa yezisu manje nifesini somthini ngoba uzovela ngakuthenga ukudla ayihlalani nilambe nife nilambile nibone ukuthi ubani othwala icala ngoba awudayisi ngeqiniso ngenxa yokulamba usho njalo umthandazo ukuvuka ngithi usobe ukunyukubele ngenxa yokulamba usebenza ngani ngaphela vele wakhona lokho uzulambe nje nawe ukhulile wayindodakazi la ekhaya wawusisi wawuanti waze wogana imnqwazi ithema kangaka uthungani kwenza ubuhlalo yatwena soze usaba ingane ngenxa yempuphu awusebenzi ngani nazi izandla uyoboshwa baba umfundisi siyabonga lesubuyisela kuwe baba mase fika isini yabafana nyakwazi lokho abashumayela bangafundisekile kahle ukuthi uma kuyinkonzo yenabasho bese bethi sihlalo yenza konke gatshela ungakwenzi lokho antu undlovu gatshela ungakwenzi lokho uma kuyinkonzo yenabasho usuthi hayi sokunesihlalo umfana kamfundisi uDlomo yena ozophakama abinkonzo ukhona akwenziwe kuleli bandla yena ufuneka azoguqa kuwe alethi program yenabatsho kuwe useyiona wena kubenge yakho futhi angakutsheli sekula ethempeleni partner sona ufuna bakuyele ngisho ekhaya bokukhaza kahle uzwise kahle lento mawufika lapha bese uthola umfana phambi kwabantu abadala bekhona bese bawuyena wenzi owabi inkonzo njengoba isizovalwa sokhona uhlakaza lonke inkuzimalanga sekunenkuzimalanga ahlakaze lonke sizosukumelanga ithi ozovala inkonzo usibani ufundise khona bafowethu umvangele khona bafowethu ayenziwa lonto lapho njengoba sekhona ubaba sofuna ngiguqe kuye ngoba sinihlabelelisa siyanifundisa umthandazo ngoba sifuna nifunde kuyikho
sofonele ngiyohlebela umfundisi baba becela unkosana uSibanibani avale bese phakiswa umfundisi hayi mina noma ngabe uhlala kaze lonke kodwa ngiyingane kumvangeli nomfundisi. Mangifikela ekhaya kufanele ngifike ngiguqe kumshumayeli usokhaya ngifike nasibonisane ngohlelo njoba kade senza zakwethu anisenze njalo zakwethu ilapho nje zakwethu sokufanele bese ufika uhlalo wazo lonke inkuzi malanga uhlalo okukhulu nomfundisi akaselutho nomvangela akaselutho oyisini ofuneke enza umsebenzi kaNkulunkulu injalo inquba leli bandla Nkosi kuseni kuswile. Akube kuhle ukuphakama phambi kwabanye. Siyabonga kakhulu kubantwana bentsha yaleli bandla ukuthi bazosilekelela. Sibonga kakhulu kuyihlalo abaphathi balentsha. Ngafishane nje lo msebenzi wanamhlanje ngibuya ezulwini ngubikile umnikazi wesonto uyaziwa ukuthi ukhona bengiyocelela ukuthi inkosi ngibe novadlwana nje ke lokuthi ma kukhonto yesindayo angikwazi ukufike ngime phambi kwayo ngayanga kushema ke kwaphoqa ukuthi ngevike edlule ngiye eMnambithi enkumbulweni ngafike ngabika kubaba ngicela ukucela ukuthi ngevike elizayo makuvalwa hleze ngingabikho ngoba ngenza isivumelwano nabantwana nabaphathi benabasho ukuthi bazoza eGoli inovalo ukuthi mabefika kungabikho umuntu omdala ngicela ukuthi ngingabi khona enkonzweni yakho ngesabatha ngiyobabuka ukuthi bahamba kanjani bakhona bafike nabo bazizwe bephephile khona into asebeyikhulumile esingishayile ukuthi hawu ngoba ngizwe ikhulunywa ubaba kodwa ngonitshela ngenye la ngizwe ikhulunywa uShema bayini ayikhuluma ukuthi uma kuhlangana izingane angabi bikho umfundisi akuyona ngase ngethuba manje ngizwe ngoba ikhulunywa lapha into ngoba ngihlangane nayo lapha khona okuningi nje akukhulumile sokuxoxa nobhuti abadala sokuxoxa nje sisodwa kodwa ikhuluma nje lana sibonga kakhulu bathe lapha ekhaya ke ngoba inkonzo ikhona ozosivalela lenkonzo yanamhlanje ngesihlabelelo sekhulu nesishiyagalolunye 109 unkosana wakamabaso khona lapha ekhaya emoyeni amen. Nonke enphume kuphakameni ngokuhlolwa kwemithetho besiyababona bengena abaningi
Jesu Kristu. Oh, buju. Asimoni. Oh, uti.
In the Bankulu.